amahoro y'Imana bane nawe udahwema kubana natwe muri gahunda yacu y'amakuru ya buri munsi. Guha ikaze mu makuru yacu n'amakuru agiye kugaruka kuri ingingo nkuru tugiye kwibandaho. Haravugwa uruntu hagati y'ingabo za Uganda ziri muri Kongo ndetse n'igisirikare cy'iki gihugu aricyo FARDC. Ibi ni byaturutse ku guterana amagambo hagati y'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akaba n'umuhungu wa perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'abajenerali babiri bakomakomeye muri leta ya Kongo harimo n'umugaba mukuru w'ingabo za Kongo FARDC wungirije. Abenshi mukurikirana hafi politiki yo mu karere bemeza ko intambara ishobora kurota hagati y'izi mpande zombi. Ni mu gihe kandi mu minsi ishize nabwo uyu mujenerali akaba n'umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ku mugaragaro ko mu gihe cyose AFC M23 bari kurwana n'igisirikare cya leta ya Kongo, mu gihe cyose uyu mutwe wa AFC wananirwa gufata umujyi wa Walikale, we yatangaje ko azaza n'ingabo ze bakawufata ukamburwa igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese igisirikare cya Uganda UPDF kigiye gufatanya mu buryo bweruye n'abarwanyi ba AFC M23? Kimwe n'ibindi bibazo byose wakwibaza nguhaye ikaze. Ngiye mugiye kubana muri gahunda y'amakuru, nitwa Besa Mivumbi Etienne, nguhaye ikaze. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akomeje kurebana y'ingwe n'abagenzi bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, aho akomeje kubakangisha kubata muri yombi bo ndetse n'abagize imiryango yabo. Umwuka mubi w'abajenerali watangiye mu minsi ishize ubwo Muhoozi yandikaga ku rukuta rwa X ubutumwa bw'uko azata muri yombi Lieutenant General John Luboya Nkashama usanzwe guverineri w'intara ya Ituri. Muhoozi muri ubwo butumwa yashinje uyu mujenerali yise igicucu cyane kuba yarakunze kurwanya ingabo za Uganda kuva zatangira ibikorwa byo kurwanya imitwe yitwaje intwaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ashimangira ko azamuta muri yombi kandi vuba cyane bidatinze. General Muhoozi usanzwe ari umuhungu wa perezida Yoweri Kaguta Museveni mu bundi butumwa yanditse kuri X yashinje General Luboya kuba umuyobozi wa Codeco, umutwe umaze igihe ukorera ubwicanyi bw'indengakamere abanyekongo mu bwoko bw'abahema batuye mu ntara ya Ituri. Ni amagambo yatumye mu mpera z'icyumweru gishize umugaba mukuru w'ingabo za Kongo ushinzwe ibikorwa by'ubutasi Lieutenant General Jacques Chaligonza Nduru amuburira ko nakomeza iriya myitwarire bizarangira hawe igisubizo gikakaye. Ese ni ikihe gisubizo gikakaye azahabwa n'ubutegetsi mu gisirikare cya Kongo? Kubwa Chaligonza ngo General Muhoozi ntakwiye gutera ubwoba Lieutenant General Luboya, nyamara yaragizwe guverineri wa Ituri mu buryo bukurikije amategeko. Ahanga amagambo ye yagize ati twagaragaje uburakari bwacu mu rwego rwo kwerekana ko tutishimye mu kwerekana ko tutemeranya mu byo Muhoozi avuga. Ntabwo akwiye gutera ubwoba guverineri washyizweho n'itegeko akazanwa hano muri Ituri kuko si inshingano ze. Nakomeza ibi tuzatanga igisubizo gikakaye. Amagambo ya nimero ya kabiri mu gisirikare cya Kongo umugaba w'ingabo za Kongo FARDC wungirije asa n'ayarakaje nimero ya mbere cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za Uganda arizo UPDF, aho yahise amuteguza ko uwo ari we wese bafitanye isano uri muri Uganda agomba gutabwa muri yombi. Mu magambo ye yagize ati umuvandimwe wanjye General Chaligonza yanukiye ku karubanda, tuzata muri yombi bene wabo bose bari muri Uganda ndetse n'uwari wese ufitanye isano nabo azarira cyane azimyiza imoso. Muhoozi n'abajenerali bo muri Kongo bakomeje guterana amagambo mu gihe ingabo za UPDF n'iza FARDC zimaze imyaka irenga 4 zifatanya mu bikorwa byo kurwanya umutwe wa ADF muri operation bise Operation Shuja. Uganda kandi heruka kohereza ingabo mu mujyi wa Bunia muri Ituri mu rwego rwo kuburiza mu bwicanyi Codeco imaze igihe ikorera abaturage. Si ubwa mbere kandi umugaba mukuru w'igisirikare cya UPDF General Muhoozi Kainerugaba avuga amagambo asa n'ashoza intambara ku gisirikare cya leta ya Kongo, dore ko mu minsi ishize nabwo yatangaje ko ingabo za icyo gihugu zitazitambika umutwe wa M23 mu gihe wagira umugambi wo gufata umujyi wa Kisangani. General Muhoozi Kainerugaba ukunze kuvugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko kandi bibaye byiza umutwe wa AFC M23 wabikora vuba cyangwa se ingabo za UPDF zikabyikorera zikazikinja mu mujyi wa Walikale bakawifatira. General Muhoozi yakomeje avuga ko mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa hagati ya M23 cyangwa se UPDF hari abazaba bari Ikisangani na Walikale. Mu magambo yagize ati mu cyumweru kimwe M23 cyangwa UPDF izaba iri Ikisangani ku itegeko rya Yoweri Kaguta Museveni umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Uganda arizo UPDF. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Uganda yakomeje atanga icyizere ku baturage bo muri Kisangani, yizeza ko bagiye kubatabara vuba na bwangu. Mu magambo ye bwite yagize ati bantu bacu ba Kisangani tuje kubatabara, ingabo y'Uwiteka ayaje. Ingabo y'Uwiteka yavugaga ni ingabo za Uganda zo UPDF. Ingabo za Uganda ziri muri Kongo bice bitandukanye nko mu gace kitwa Fataki, mu gace kitwa Bunia, mu gace kitwa Mahagi,
zirikare zimwe bice mu rwego rwo guhangana n'imitwe yari imaze igihe yarabujije amahwemo mu gihugu cyabo binyuze mu bitero bya hato na hato iyi mitwe gabaga ku gihugu cya Uganda. Izo ngabo kandi zitezweho kugabanya umubare w'impunzi aho ibihumbi by'abaturage baturuka muri ibyo bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera umutekano muke bakajya gushaka ubuhungiro mu gihugu cya Uganda. Ibyo General Muhoozi bitangaje mu gihe nyamara ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko ryavuye mu mujyi wa Likale no mu bice biwukikije mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ariko bidateye kabiri abasirikare ba AFC M23 barongeye basubira muri ibi bice. Mu itangazo ryashyizwe agaragara n'umuvugizi w'igisirikare cya AFC M23 Lawrence Kanyuka yavuze ko ari mu rwego kugira ngo babungabunge umutekano batuye muri aka gace ka Walikale. Abo barwanyi ba AFC M23 bari bafashe uyu mujyi tariki 19 Werurwe muri uyu mwaka wa 2025 ndetse banafashe ikigo cy'indege gito cyitwa Kigoma nyuma gufata ibindi bice biwukikije birimo Ngora, Kisima na hitwa Mubanda. Reka ngushimire cyane uyu no musozo wacu w'iyi nkuru. Reka ngushimire cyane ubana natwe umunsi ku wundi. Icyo nagusaba nuko mbere yuko ugenda nimburi mushya ugende ukoze subscribe kugira ngo ujye mu mbere bagerwaho n'amakuru ndetse n'ibiganiro byacu. Reka nkomeze mbifurize kugira ibihe byiza. Shalom.